Rwanda rushyirwa ku rutonde rw'ibihugu 10 bya mbere ku isi bitekanye kuruta ibindi, rugashyirwa mu myanya 3 ya mbere mu bihugu bijojobamo amahoro ku kigero cyo hejuru ku mugabane wose wa Afrika. Ariko igitangaje, iki gihugu kiba buri kanya kose cyitegura intambara, kandi intambara ngari. U Rwanda ruba rwitegura kurwana isogonda kurindi, isaha ku yindi, ibyumweru n'ibyumweru, amezi nandi, umwaka ugatangira ukarinda usoza nta guhumbya kubayeho cyangwa ngo bavane umwanzi mu gipimo. Ni kenshi cyane bimwe mu bihugu by'abaturanyi bivuga ko bigomba gutwika u Rwanda, bakaruturitsa isi yose ikabimenya ko rwarimbutse burundu, ndetse ibyo bihugu bizatera u Rwanda inshuro nyinshi bigerageza gutera intambwe za mbere, bakegereza umurongo munini w'abasirikari hafi y'umupaka ubahuza n'u Rwanda, bakahatereka ibitwaro rutura by'ibiturika bikaze, bakanahazengurutsa ibifaru by'ibikoko by'inkazi ku rugamba, bikagera ku rwego rw'uko haba habura akantu gato cyane kangana nko kuvuza inoni, maze bakarasa mu Rwanda bakaharimbagura nk'uko babivuga. Ariko buri gihe gutera intambwe ikurikira yo kurasa mu Rwanda bisa nkaho bigoranye, umenya byegereye kudashoboka kuko birangira basubiye inyuma ntacyo bakoze. Impamvu ya byose ni RDF, Rwanda Defense Force, igisirikare cy'u Rwanda. Nibatinya gusa guhangana nacyo isasu kuri n'igihe baba barenze umurongo utukura bakinjira mu Rwanda barasa barwatatse, ahubwo banatinya icyo RDF yabakorera ikoresheje intwaro z'ibikoko u Rwanda rumaze kwibikaho, uburyo bazikoresha bashwanyaguza umwanzi, banarimbagura haturutse hose, kandi bikarangira babikoranye ukwihimura gukabije cyane. Ibyo nibyo bituma bariya bose bashaka kwataka u Rwanda bongera bakabitekerezaho neza koko niba igihe cyari icyo ngicyo koko cyo kubikora, nta kwibeshya kwabayeho, kuko bashobora guhubuka bakayiboneramo imbwa y'ingurutsi ifite n'amababa. Ibyo mvuze byose ni ukuri 100%, kuko u Rwanda ruratungurana ukabona rutsimbuye intwaro rutura buri wese atakekaga ko rwakwigondera. Urabyibuka mu ntangiriro z'umwaka wa 2025 igihe ku butaka bw'u Rwanda hisekuraga ibisasu byaturukaga mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyo gihe u Rwanda rwatunguje isi yose igitwaro cy'igikoko kimirira ibisasu mu kirere kikabishwanyaguza bikaba nk'ubufu bwa Gitarama. Kiriya gihe soye gusa watunguwe, nanjye naratunguwe, ariko ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwo si batunguwe gusa, ahubwo banikanzemo icyoba kirabataha mu buryo bukaze cyane, kuko iriya ntwaro ni yari mu byo bari bapanze ko baraza guhangana nabyo. None n'ubu tuvugana u Rwanda rumaze kwibika indi ntwaro rutura y'urukoko iteye ubwoba mu mirwano n'intambara zigezweho. Ni intwaro ikaze ku rwego rw'uko abayizi neza bayita umwami w'urugamba, Battle King. Ibaze ko u Rwanda rwo rwonyine ku mugabane wose wa Afrika rwabashije kuyigondera, rukaba kimwe mu bihugu 8 byonyine ku isi bitunze iyi ntwaro. Ibyo bikumvisha ukuntu atari ya buri wese, ariyo mpamvu Afrika yose yongeye kwikangamo kubw'iki gisirikare cy'u Rwanda cyongeye kwandika amateka mashya kuri uyu mugabane wirabura. Ni intwaro nyabaki u Rwanda rwaguze ku buryo buri mwanzi wese warwo ari kumva iyi nkuru agahita hinda umushyitsi umubiri wose. Ni ibiki bituma iyi ntwaro yitwa idasanzwe ikitwa umwami w'intambara? Kuki itigonderwa na buri wese? Ni biki bigira ikimenyetso cy'igitinyiro ku isi hose? Fungarase neza twinjirane mu gisirikare cy'u Rwanda RDF, mu bubiko bw'intwaro z'iki gisirikare. Ngira icyo mwibwirira ku ntwaro nshya yahabu y'isi yose yamaze kugezwa muri ubu bubiko. Niba ari ubwa mbere ariko wari wisanzwe kuri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi sinzima dutuye. Ndi Aime Christian, ikaze. Aho ni waba ararembejwe n'abajura, wikeka y'inyatsi ku buryo ntacyo ukora ngo kiguhire, mufitanye amakimbirane mu muryango, ukeka ko umugabo cyangwa umugore wawe yaba aguca inyuma, nuhirwa mu rukundo, wabuze umukunzi cyangwa urubyaro, naho utageze waka kazi ariko warakabuze burundu. Igisubizo cy'ibi byose ni muganga Ruti, ushyira iherezo ku bibazo byajujubiza ubuzima bwawe. Muganga Ruti atanga umuti ugarura ibyibwe, agatanga umuti urinda abajura burundu, umuti ugaragaza abagabo n'abagore bacana inyuma, agashyira igitinyiro ku muntu cyangwa ikintu runaka, agakiza burundu inyatsi n'ibijyanye nazo, agatanga igihano ku wahemukiye undi. Ndetse uyu muganga anatanga umuti ku bakobwa babuze abagabo n'umuti ku babuze urubyaro, agatanga umuti ku babuze akazi burundu, akanavura burundu amarozi y'amoko yose. Muganga Ruti agukoraho rikaka aho waba uri hose mu isi. Icyo usabwa ni ukumuhamagara cyangwa ukamwandikira kuri nimero uri kubona muri screen yawe.
Iyo ntwaro nshya u Rwanda rwamaze kwibikaho yitwa PURS, bihagarira Precision Universal Launching System. Ni intwaro kigezwe yo mu bwoko bwa Rocket Artillery System, igakorwa n'uruganda rwa gisirikare rwo muri Israel rwitwa Elbit System. Muri make ni intwaro iteye imbere kuruta izindi zose zirasa za rocket cyarimwe mu gihe gito. Ntabwo ari amakabya nkuru, iyi ntwari gusha imvura itari ibijojoba by'amazi, ahubwo ibisasu byaka umuriro ku buryo aho byisekuye bihagira amatongo burundu. Ni ibiturika bitera urusaku rusumba ku rw'inkuba, ariko ikaba intwaro imenya neza ko yagize ivu n'umwotsi igipimo yahawe. Ushobora kwibeshya ko usanzwe uyizi mu mafilime cyangwa hari ahandi wayumvishe, ariko uribeshyeye kuko iyo uzi ni karumuna gato cyane k'iyi ngiyi. Kimwe mu bitandukanya n'izindi nuko itarasa za rokete gusa, ahubwo inabasha kuba yarasa misile n'ubundi bwoko bw'ibisasu biremereye. Ariyo mpamvu amwe mu magambo ayisobanura harimo ijambo universal. Ikindi, iyi ntwaro kugira ngo ikore ifite utumaninyeri n'utwineneko tudasanzwe tw'urugamba, bisaba ko ishyirwa ku kimodoka rutura cy'umutamenwa cyihariye kubw'impamvu ndagarukaho mu kanya. Kimwe mu bituma iyi ntwaro yitwa idasanzwe kandi igezweho harimo nuko kuyipangamo ibisasu bundi bushya biba byihuse cyane ugereranyije n'izindi ntwaro bikora bimwe. Iyi ntwaro irasa ibisasu bya rokete mu buryo butatu butandukanye, burimo nko kurasa ku ntera ngufi, aho ibisasu by'iyi ntwaro ibirasa muri kilometero 15 kugeza kuri kilometero 40 uturutse ahiri. Hakaba uburyo bwa kabiri bwo kurasa ku ntera iringaniye, aho noneho irasa ibisasu bya rokete mu ntera ya kilometero 150. Bivuze ko iyi ntwaro iramutse iteretse i Kigali yabasha kuba yarasa hafi ya buri hantu hose mu gihugu cy'u Rwanda. Ubyumve neza ko iyi ntwaro iramutse iri mu mujyi wa Kigali rwagati yabasha kugusha imvura y'ibisasu biremereye mu mujyi wa Goma ho mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Itanavuye i Kigali yabasha kugusha imvura y'ibiturika hafi ya buri hantu hose mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Burundi. Naho kandi iramutse iri Rubavu yabasha kuba yarasa ibiturika biremereye ariho hose mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibaze ko uburyo bwa gatatu bw'imirasire y'iyi ntwaro bufatwa nk'ubwo kurasa ku ntera ndende, bwiba yagusha imvura y'ibisasu muri kilometero 300 uturutse ahiri. Ni kuri rwa rwego rw'uko n'iyi ntwaro yaba iteretse ku mupaka w'amajyaruguru y'u Rwanda yarasi karenze ibisasu u Rwanda rwose bikisekura i Burundi. Iyi ntwaro iteretse i Kigali mu Rwanda yarasa aho ishaka hose mu gihugu cy'u Burundi no mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Tanzania, ikanarasa hariho hose mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bitayisabye no gusohorwa mu murwa mukuru w'igihugu cy'u Rwanda, Kigali. Muri make iyi ntwaro bamwe mu bayumva bayifata nk'iyahazaza. Nimba hari ikintu iyi ntwaro igira noneho kuruta ibindi byose ni precision, guhamya neza igipimo yihanukiriye nta kwibeshya kubayeho, kubera yuko ibisasu biraswa n'iyi ntwaro bikomeza kuyoborwa na nyuma yuko bivuye muri iyi ntwaro ariko bitarageraho byoherejwe guturitsa, kuko bigira icyitwa GPS guidance. Ibyo bituma igisasu kitibeshya ku gipimo yahawe cyangwa ngo kiyobe. Naho se iyi ntwaro ibi byose bikora iti? Nabikubwiye mu kanya kwibiteretse ku kimodoka cyihariye rutura cy'umutamenwa. Icyo kimodoka rero giparika ahantu hatuje kandi hatekanye, maze abasirikare bakarwana no gushyira umwanzi mu gipimo. Bamupima neza launcher imwe birimo ibisasu bya rokete na za misile, ako kanya igahitira rama igitaraganya, ugahita umenya ko kabaye. Kuko gukurura imbarutso rimwe kuba guhagije gusa kugira ngo umwanzi anyagirwe n'imvura y'ibiturika. Si imvura y'amasasu asanzwe, oya, ni imvura y'ibiturika bihambaye cyane. Kandi iyi ntwaro imaze kurasa ibi biturika ishaka, cya kimodoka kiba gihetse iyi ntwaro gihita kimuka kugira ngo umwanzi atakivumbura aho kiri, kuko aramutse akirabutswe gato yakereka ko nawe atari kurasa inoryi. Ni intwaro ishobora kuba yarasa ibisasu byinshi ku muvuduko wo hejuru, ariko umubare wabyo ukagenwa n'ubunini bwabyo. Igira pod ebyiri. Pod kuba atayizi ni igice cy'iyi ntwaro kiba kirimo imyanya imeze nk'amatiyo ashyirwamo ibisasu. Ubyumve neza ko iyi ntwaro ya PURS iyo ishyizwemo ibisasu bya 122 mm rocket iba yabirasira rimwe ari 36 byose. Hashyirwamo ibisasu byisumbuye kuri byo bya 166 mm ikarasa 20 icyarimwe nkurikirane. Naho hashyirwamo ibiraswa ku ntera ndende ikabirasira rimwe ari ibisasu 8 bya rocket zigenda zaka umuriro. Hashyirwamo misile ikazirasira rimwe ari enye. Ariko ntabwo buri gihe intwaro irasira rimwe ibisasu bifite. Inashatse yarasa igisasu kimwe kimwe biterwa nuko abari kuyikoresha babihisemo, ariko nanone bihisemo yabishumuriza rimwe icyarimwe mu masegonda ari hagati ya 20 kugeza kuri 40. Ariko igakoresha uburyo bwa shoot and move, kurasa igahita yimuka bigishyushye. Utese ko ibisasu byose birasira rimwe yongera kurasa bigenze biti?
iyo ibi bisasu ibirasiye rimwe bigashira, abasirikare barongera bagapangamo ibindi bisasu bundi bushya bikabatwara iminota 15 kuri 20, kandi ubwo ni iyi ntwaro gusa kuko izindi biratinda. Ariko nanone byose biterwa n'umwitozo abasirikare bafashe wo gupakira ibisasu bya rokete muri iyi ntwaro. Ubu tuvugana iyi ntwaro ifitwe n'ibihugu 10 gusa byonyine ku isi, birimo Israel kuko ari nayo izikora, hakabamo Ubuholandi bwamaze kwibika intwaro nk'izi 20, Denmark igatunga 8 nkazo. Muri ibi bihugu kandi hakabamo Ubudage, Serbia, Espagne, Azerbaijan, Kazakhstan, u Rwanda n'Ubugiriki. Niba byumvise neza, ibyinshi muri ibi bihugu nibyo ku mugabane w'Uburayi, ariko u Rwanda nirwo rwonyine ruyitunze mu bihugu byose byo ku mugabane wa Afurika. Ibyo bikumvisha neza agaciro kayo n'uburyo atari ya buri wese. Ariko intwaro nk'izi za multiple rocket launcher system ziba ari ingenzi cyane mu gisirikare kuri rwa rwego rwa nyuma, ku rwego rw'uko buri gisirikare kigomba kuyitunga, kuko ku mirongo y'imbere y'urugamba utayifite ahura n'akaga gakomeye cyane, kuko umwanzi amushatse yamucurika agacurukura uko yiboneye. Ndetse intwaro nk'izi gusa no yakuriye y'u Rwanda, ibihugu byinshi mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba bisanzwe bizifite, gusa zo zakozwe kera, zinafite ubushobozi buke cyane ugereranyije n'iyi nshya u Rwanda rwamaze kwibikaho. Mu bihugu bya Afurika y'Iburasirazuba usanga benshi baba bifite intwaro nk'izi, ariko zo mu bwoko bwa BM-21 Grad. Izi n'ubundi u Rwanda rusanzwe ruzifite, ndetse na bya bihugu byigamba ko bizarasa mu Rwanda birazitunze kandi bitunze nyinshi cyane. Izi zo zikorwa n'inganda z'Uburusiya, ariko zikarasa ibisasu bya rokete gusa, nabyo bito bya 122 mm, ariko zikagira imyanya 40 yose ijyamo ibyo bisasu. Aho se kubyumva neza yuko nubwo izi ntwaro zijyamo ibisasu byinshi, ariko zirasa ku ntera ngufi cyane, byibura kilometero 20 kuri 40. Izi ntwaro zikoreshwa cyane muri Afurika, zo zirahendutse kandi biroroshye kuzitaho no kuzikoresha ugereranyije na systeme nshya zigezweho zirasa rokete nyinshi cyarimwe nk'iyi ngiyi yamaze kugera mu gisirikare cy'u Rwanda. Ubyumve neza ko ibi bitwaro rutura bya PURS byamaze kugera mu gisirikare cy'u Rwanda, byo bifite ubuhangange n'ubukaka budasanzwe mu by'urugamba ku kigero kimwe nk'icy'intwaro za mbere nkazo zigezweho ku isi hose, zitinywa na buri wese, zirimo nk'iyitwa Russian Tornado-S y'Abarusiya, irasa rokete nini kandi ku ntera ya kure ishoboka ya kilometero 120 kugeza kuri kilometero 200. Gusa ikiyigira intwaro ya mbere ku isi kuri iyi ngingo nuko yarasa ibisasu 12 icyarimwe inkurikirane, bifite ubukana bwa kirimbuzi kandi birasa kuri hashoboka, bikanahasenya bya burundu aho byoherejwe guturitsa abantu bihasanze, bikabaturitsa ku rwego rwa nyuma, kuri rwa rwego rw'uko bita binabashyinguraho ibindi bintu byinshi cyane, bikabica bibashwanyagujemo uducecete duto cyane twegere kutagaragara. Mu bukana nk'ubu ngubu bwa kinyamwaswa ku rugamba, iyi ntwaro y'Abarusiya ikurikirwa n'indi y'Abashinwa nk'iyi nayo irasa imvura za rokete yitwa PHR-16, yirasa ibisasu ku ntera ndende gusumba izindi zose ku isi, kuko yarasa imvura y'ibisasu ku ntera kilometero 500, kandi nashatse aho kurasa rokete yanarasa misile balistike ziraswa ku ntera ntoya. Gusa ariko izi ntwaro ziba zihenze ku rwego rwa nyuma. Ibaze ko iyi PURS yamaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda, byibura intwaro imwe u Rwanda rwagiye ruyishyura miliyoni 700 z'amayero, ubwo zikaba miliyari 1 na miliyoni 204 n'ibihumbi 910 kuri buri ntwaro imwe. Kandi ubwo ni rwaguze intwaro imwe, bisaba kugura intwaro nyinshi, byashoboka ko rwaba rwaraguze intwaro nk'izi ngizi zirenga 6, ubwo zose hamwe zikaba zarishyuwe arenga miliyari 7 z'amafaranga y'u Rwanda. Igitangaje nubwo izi ntwaro ari ibikoko bihambaye cyane ku rugamba, buri wese azipfukamira, zitwara amagana y'ubuzima bw'abasirikare benshi mu masegonda make cyane, ariko nazo iyo bazivumbuye biroroshye kuzishwanya gusa, kuko nta bwirinzi zigira bwihariye uretse kwitsimba zikarasa zihunga. Kubera ko nk'iyo zirashe hafi aho hari indege y'indwanyi, drone y'urugamba cyangwa akajugujugu zigezweho zirwana ku rugamba, izo zose ziba zikoranye systeme ihita izereka ahantu izo rokete ziri kurasirwa munsi ku butaka ziri guturuka, bikaba byatuma mu gihe ihagaritse kurasa nayo bahita bayishumuriza nk'indege y'intambara, igahita irasa ikayubika wari umwami w'urugamba, ikamba rikamujabuka. Gusa ariko nubwo u Rwanda rwamaze kwibika y'intwaro n'izindi nkeya zikaze cyane ku rugamba, nibituma ruza mu bihugu bya mbere bifite igisirikare gitinyitse kuruta ibindi byose ku mugabane wa Afurika. Yego igisirikare cy'u Rwanda kiratinyitse ndetse kirakaze, ariko ni ku rwego rw'u Rwanda n'abanyarwanda, ariko ushyiraho akadomo iyo bigeze ku kugereranya iki gihugu n'ibindi bihugu bindi byo kuri uyu mugabane wa Afurika.
Ndabizi utekereza ko Rwanda ruri mu bihugu 10 bya mbere bifite igisirikare gikomeye ku mugabane wose wa Afrika, ariko uzabikubwira wese azaba akubwiye ibyo ushaka kumva apana ukuri. Ibaze ko urubuga Global Firepower rutondeka ibisirikare bikomeye kuruta ibindi byose kuri iyo mubumbe, rukaba urubuga rw'abahanga ba mbere kuruta abandi bose kuri iyi si mu ngufu zose za gisirikare ku rwego rw'uko amakuru batangaza aba yizewe 100%. Ni rwo rubuga rwa mbere ku isi buri wese atajya ashidikanyaho ku byo batangaje, nabizerwa ku rwego rwa nyuma ku kintu cyose cyitwa ko ari igisirikare n'ibifite aho bihuriye nacyo, kuko n'ibihugu by'ibihangange mu bya gisirikare byipima ubushobozi bwabyo bigendeye ku igereranya rikorwa n'ubundi n'aba bitwa Global Firepower. Ariko igitangaje abenshi badakunze kugora ubwonko bwabo bibazaho nuko uru rubuga rutajya rupanga u Rwanda ku rutonde rw'ibihugu 38 bya mbere bifite igisirikare gikomeye ku mugabane wose wa Afrika. Kuki u Rwanda rutagaragara muri ibi bihugu bya mbere n'ukuntu uzi ngo ni igihugu gifite igisirikare gihambaye cyapfukamishije Afrika yose? Ibaze ko byibura izindi mbuga zindi zikurikirana ibya gisirikare ariko zo zidafatwa nk'izambere ku ruhando mpuzamahanga, zo zipanga u Rwanda ku mwanya wa 14 cyangwa wa 12 mu bihugu bifite ibisirikare bitinyitse ku mugabane wose wa Afrika. Ariko Global Firepower yo wapi, isigaza u Rwanda mu myanya iri hejuru ya 38 kuzamura kugeza mu myanya ya za 40. Ni iyihe mpamvu iri inyuma y'ibi ngibi? Buriya Global Firepower ipanga inonde zabo igendeye ku bintu 60 bya mbere by'ingenzi bihamya neza koko ko igisirikare gikaze bya nyabyo. Gusa hari biruta ibindi bitaho cyane, ari nabyo ubwo twavuga ko biba bifite amanota menshi kuruta ibindi. Icya mbere ni defense budget, amafaranga ashorwa mu gisirikare. Icya kabiri ni umubare w'abasirikare. Icya gatatu ni ahantu icyo gihugu kiba giherereye. Biba byiza cyane icyo gihugu gikora nko ku nyanja kugira ngo byibura kigira amashami 3 yuzuye y'igisirikare: ishami ryo ku butaka, mu mazi ndetse no mu kirere. Icya kane ni intwaro, ubwoko n'umubare wazo, ariko cyane cyane intwaro zo mu kirere zirimo nk'indege z'intambara, zo zitabwaho cyane cyangwa amato agezweho y'urugamba. Icya gatanu ni inganda za gisirikare ziba zirimo imbere mu gihugu. Tugendeye kuri ibi ngibi bya mbere uhita ubyumva neza ko u Rwanda ruba rwamaze kuvamo mu bihugu bya mbere ku mugabane wose wa Afrika, kuko ikintu cya mbere buri wese azi neza ku gisirikare cy'u Rwanda ni discipline, imyitwarire. Kandi Global Firepower yizera ko umuntu yaba yitwara neza cyangwa nabi bitamugabanyiriza imbaraga afite, ahubwo bigira uruhare runini mu igenzura ry'izo mbaraga n'uburyo zirakoreshwa. Ibyo bituma rero u Rwanda rutagaragara kuri izi nonde za Global Firepower. Gusa ariko ntibivuze ko igisirikare cy'u Rwanda giciriritse. Oya, ni ikinyembaraga kandi kiratinyitse ugereranyije n'uko ubwacyo kingana. Izindi mpamvu ziri inyuma y'ibi ngibi ndazikubwira mu kiganiro kirakurikira iki. Andika igitekerezo cyawe n'uburyo wakira inkuru ya none ubinyujije muri comment. Niba ukunda ibyo nkora wibuke kunkurikirana ku mbuga nkoranyambaga zanjye zirimo Instagram na TikTok, nkoresha handle ya Aime _01. Niba ari ubwa mbere kandi wari usanzwe uri umuyoboro mugari byegeranyo mu Rwanda, icyo usabwa ni ugukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo ukomeze gutungurwa no gusobanukirwa na byinshi cyane bimeze nk'ibicanganye kuri iyi si nzima dutuye. Ndi Aime. Nahuta.